the curriculum to ensure yeah, digital box biara aka. It's Facebook a live da na on YouTube so or a live. Eyenti ebusia anepei ekoho a like ara na share na mom bebi a ewan on your location na dey do comment ndo na ed aba na ja yenso yetu watum fe dama na ende yayala ende yayala bosumala yomi ne da otodo edonation 27th 3 more days na yewura December ntenda so center focus asembisa na no de ho adawa mo won ebe na hoboboa ebe na ho sesie na riye ne de kehia oye Christmas ede kehia bronya ede kehia Christ na woda wa hoboboa riye onye dat wa ho sesie ariye onye dat ede kehia Christ na woda ebusia owa ho ti depende ya asembisa na so yatiado yebisa da hoboboa ariye dat ahu sesie ariye onye dat usano payfo sede ahoboboa ohies na kontu yes ahoboboa ohies na kontu enti sa ahoboboa ohies na kontu a na no be biara djumeti bele beti bia no oda ebobo ye ho enti futu prakope na yen sora ada ye dem yen sora ada ye dem no we need to plan yes bi biara be ye bia we need to plan oda yedin da magu akonim yedin hihye guo yato tremzama ansana bibia be ye no yutumi na yaye enti metemfanto bi ro wa ansana mababa na hanumpo no na yanye mpeyifo atenefom eti nkomo ahyehye nzama na nsama yabaka anepei fiti da membri debisi na nwotwe ya da montutu na ansana yereba entino se onya kaba na de bibi bupem apofrima ono so ya won ho kwana ya de fado na mo ni dere mbupem apofrimi na yinyim pefe de aha na yare kwano yinyim no ahobobo a yaye yinyim pefe de da maji na yare no yinyim no ahobobo a yaye nti anepei asembisa ne de wa hobobo a wa ho sesi a ereye ede kiti bronya ono yeden ede kiti Christmas ono yeden ede kiti Christ na woda ono yeden oye na anepei center focus asede papa bi wo a nyemfa aseda no momfa ma oye king of the universe the king corn wa better materials king of the universe king corn wa better materials momfa aseda no momfa ma king of the universe aseda bi so wa momfa aseda no bi momfa ma oye the sell gift shop wono so wono boa kan papa na na pay be the oye center focus mother brown aseda bi so wa yemfa ma National Petroleum Authority also use gas NPA wait 20 years anniversary no grow it was another woman na no pay adumi adom hen ma yete oye center focus mother blow na yada wasida na mebusia anapay na yenhwe ewim no bobia mbrema obaye wo bra ye wo mi fiti da membri ya kesi bra yede boko ndem mekire enyubie na anapay ya what the reporter Ghana Meteorological Agency for without bottom 24 hours shannon so eshe oya mfanyina odedi ya Ghana Meteorological Agency why na there
Anepay me baby a wo na mom fiti ye no mpa no ina no nsu no egugu nkakakra ena odze kwa kahye eno kwam ntanepay wona wowo oye baby tide twifu praso wona wowo dunkonofen wona wowo bian chede awa inyi oye eno coastal belt ni ya de membre ewie no be hyase abo na mom enwabe de koyimbiri di nsuboto pa ewie mba paapai kane ya batetew ewie mba tetew nti yɛhyɛ ne so na mo aye na yɛwɔ etifido mantom ne de ona ewie ne de edem ewie no bobbo tenten kra nti yɛhyɛ ne so nti na yɛwɔ kwam no metre chufu praso dunkonofen dzeko oye wasa amenfi eho baby kakakra de kwatakwa de foma de bodunkonofen de foma de basin fosu jokwa no nkwade ni na ebusua enwa brede konyebi no ya bohwe nsu yi mukwan ya yebada kwan de nsu obogugu ho nti yenhye ne nso enti yene weather forecast another yen temperature no aya da okofom obaye yena yewo oye mpano meche coastal belt no yene temperature be 24 degrees Celsius okofoma na mom okosoro a obaye 32 degrees Celsius damara na yena yewo oye kwam no so yense ne so de wa kofom no kra no obaye 22 degrees Celsius okosoro a obaye 33 degrees Celsius na ayena yewo etifidu mantom no yene temperature akofom no kra no obaye 19 degrees Celsius nemum okosoro da na che wie no gba no baye tin nti bodu oye 38 degrees Celsius nti busuafo yenhye ne nsew na yeme enuanom no wanda hono hodo ama yankoto oho na esene biarem yedza Ghana Meteorological Agency mpeyifo wodi abrahien ebusuyen de yenwo de na yankoto oho na esenem eti ebusuya anepei yarko oye wasa amenfi na wasa amenfi east abaton posodo na Paramount Chief meche omahina oho odin sama tugwa achirime de nhumashia onanyi impuntu ne safi enti se onya bande mmofama a wo school wo hwebu ko school na wodi sikapye galamse sikayibir na wodi bo woma onwe peye kra na mbiru baba wodi won sabehye wonenum usande na wopɛ graduate awunya bi wopɛ etiti wokomo awunya usande onnam sika kokko a wepe ho nti wodi galamse na bi sika yibir sukulu ala wokɔ a wonko ntina eyi bobo ho na mente de ketese owo nyina waye jan nti omayin oye tatrete okwamoa sechim a otodo ebien no that to go achirime de yanhwehwe wo masua yemfa ma oye wasa amenfi na omahin a owo wasa amenfi traditional area nensama okeno ibi by ensuring that every child in Wasamenfi, whether born in the smallest village or the largest town, inherits not the burden of limitation, but the boundless gifts of education. Wasamenfi is blessed abundantly. We are rich in fertile lands. We are blessed with minerals beneath our earth that fuel the nation's prosperity. We are blessed with industrious, resilient, and visionary people. Yet, let us speak with clarity and conviction. Our youth are the living heartbeat of our tomorrow.
They are not passengers in history. They are the architects of our collective future. In this rapidly evolving digital age, education must not remain static. It must evolve. It must embrace technologies that will empower our children to compete, not only within Ghana, but on the global stage. Let us equip every classroom in Wasimafi with reliable electricity, internet access, and functional science laboratories. Let us train our teachers in modern methods so that they are prepared to teach, not merely facts, but critical thinking, creativity, and resilience. When our children Wasimafi can code, they can innovate. When they can dream without limits, the entire nation will feel the reverberations of our rise. No. Distinguished guests and my beloved people of Wasimafi, the time to act is now. We cannot be satisfied with merely praise education in words and rhetoric. We must build it in brick, in infrastructure, and in a human spirit. We must transform the world beneath our feet into wisdom within our children's minds. Ama ina wa wasame mfi na asame na oda tugwan. Ye ntin sika wo kodo. Ye ntin koko na mbia do. Neso wo masua oda hene mofram munya beda debi otumpo no da wo masua no onkechi. Nti ama hene ni masame nyin. Na ebusua ye de ho yegina wasa amemfi. Na wasa benfi dani NPP amanyeku wowo esihede wobato aba na weyi flag bearer chenya obutu frankai odama NPP amanyeku na yeme ya adoma 2026 January no bokwa kwato da mabad tesare yekese nyimpenum no weyi huni tiri de won to won da ba na wodi nkuyimu ma eja wotu frankai da ma NPP amanyeku mechire Dr. Alhaji Mamudu Bawumia honorable Ken Akompra Kwe Japan honorable Educhim honorable Brian Champan na oye honorable Comrade Japan Imsafo the main pain free wesu nketse de wopere woto abamu huni huina wo ba pro huina wa apraba no o memi tenten kra na honorable Ken Akompra Kwe Japan na apraba no kupemu oye wasame mfi na ho ina wasame mfi constituency no organizer owom yes oye owura kwabna masam organizer Kofi Nyame Kofi Nyame na asam yi de so kana kote da